Katanat Jowai Municipal Board JMB kum kalat panyada ya kakut ke suba jong kawa mentudu kala pensnai kinala in situ haman laki dong ki badon kinala batut syaka benta kawa mentudu bat kani kakam menta kadang ya chat uma LD lakyang ula pensngau bakabut kala bu ikatong man pendep ikite kinala hapo ubnai mi 8,000 pulai bat nshnaru ya kum kini kinala in situ syaki weide kidong kamtam haki benta batut ka syakawa mentudu kumban syupin kan mau ke sarkar jela lingba katanat Jowai Municipal Board kala ya le ban bu renti ya ka jing betha jong ka NGT hadin ka jing ujor jong uwe ni kinong shnong ma es lalu persya ya ka sarkar na ka benta ka jing khut jing suba kawa mentudu Ani kesini dengan yang ini kami Jowai Municipal Board, sirup ke kot betul, kot kuat betul, dan kita sirup ke sign right, dewan dari kartu kan diterima inspection. Kalau yang ini institut nala juga apa paneliar, ur kertain buat umbayang. Kalau yang ini ke kam do progress kah, bad yuluti open dep ini ke kam do apa ke katsan ni arpatrik yang undu nai me. The expect you to bagi dong chong yang ka chong paneliar. Wa ki katu kan ni teli ki chnong gu apa kamun ru teli ki dor bar chnong ki wa ya ka discharge directly to the nala was nya bhagi wo ni ha dedap ni ga pot lo chong ki jingalang wo girang ba chnong dedap i the la i ga por ka time bam miki wo to la kamong kamon apa khande phaus ngi nya bhagi wo wi khre lang i de wo chna yi ki ni ki de yu ga bot la mi ki jingarap kawa i kat 8,000 tengkai gubi ke long yong hago chna gi saptang da hagwan ki system gi chna i kloi i wo i jingarap kat 8,000 kani man go appeal na kale yong ka chairman yang report cha kinong chong chnong ki wa man effective ki wa ki nong chong chnong ki wa ki rutli ki dor par chnong na do ka churuku lom kerwiang siliang rai nei de ka yang pia waka lom yang jam waka panalia ini kan kuai yo sama hak lang ini jadi